West Karbi Anglong District ke parlo Rongkhang MEC constituency angkang Rongrupat Pathu Aklam along thang nipai ingkoi daner ke parni CEM Interaction Programme lapen BJP Mass Joining ajaimek paman pon. Lason sada por pai Chris simalom CEM Dr. Tuliram Ronghang Pudum Sarpo along kedo Rangsina English School along Ashram Hotel Ingpupon. Laso pilang nim so along kedo Akimi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya tami Ingpupon. Ingpudet pen puthot rongkoroi arong arlo toward truck pen solar street light tami ingpupon chu. Kadokave BJP Sarkar ki pipon akimya son an ingpupon det pen rongkoroi Rongrupat Pathu Aklam along Interaction Programme lapen BJP Mass Joining ajaimek ki paman pon along CEM Ronghang aluhiaman pen chetongdu. Rongkoroi havar kadokave rong truck rong asaratum CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning ridam ateng pensi bangso BJP Mass Joining ajaimek paman pondo. Bangso Mass Joining amay along kadokave bang pharo pira hokke prahini APHLC Congress along claim siparat atum methang asong pen COC BJP asong along chepawdun. CEM Dr. Tuliram Ronghang rongkoroi arong arat phan laan kaching thuravar sai ki pipona jok rongkoroi arat atum CEM Dr. Tuliram Ronghang phan kachorolam the pajirdun kiram tang election an ke APHLC Congress lapen kaprek asong si rongkoroi polling station along high ponlo sita non kiwang GMLA election ben ke rongkoroi polling station along ke BJP along si asong si high pon vek popusi CEM Ronghang phan lamchak chipidun lo Bangso jai megalong aluhi sar paman pen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang BJP WKADC President Rodip Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Dor Singh Ronghang MAC Board Chairman lapen kaprek BJP song along ke claim dun araratum chetong dun tum sinili phanang ke ha pada prang Congress rembe BJP rembe da Congress ke hai lasi no PSL sita hai lasi non phongmang ke alang tum tame ke do ana vote tame eklai bet pensi BJP panse vote pipo posi telefon hang lo lapen ke laso atir pipon si kodak al charsa leaders atum si dak pini raso mai bange ka organize lapen ke mundli truck do dak mundli truck christian tumar tuman ke chetong dak aron barim tum tado sida ke ong dung ara tum Christian tum sida ke do 90% ke lapen ke da laso asayang deng long se ko joining program da do bitung ben na join dun amren ben na join dun apen da tum ta APSLC ben COC Congress ben COC BJP party long na chapa Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News